Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course ni teka la manager Philane. Leyi nga ta hi continue of course hi linka na munhu wa yona Makhadzi at the moment hi swi tivaka, then emakumu hi ta hetela hi Benny Mayengani the president. Yes, already mi nga mi swi ni endle ti-videos timbirhi laha ka leyo sungula of course Gagaxa kha kombisa ku manager Philane yi nga va yi na ti-money issues, then on the second video hi endla laha of course laha a ku tirha vuheveheve laha van'wana kha kombisa ku yi khomisiwini, and then van'wana va ku swi fambisa no rhoketela nganga and stuff like that. However ka this same exact video of course yi vi yi commenta manager Philane leswi ni nga vona swi va swi ri kahle ngopfu ku vula ntiyiso because hi le xinyamini. So mhaka leyi sungule yi commenta hina hi Raymond Mdaka, if you don't know, i Gaza Bosch yexe Gaza Bosch 18 ta commenta na yena hi vona ku endleka yena fika a kombisa ku unfortunately manager Philane yi lo hlangana na swirhalanganyi but swa vo Makhadzi a hi swona, a ku na maphepha ma maloyera ma nga kona, and then ku fika hi nghena ndeka comment hi kona laha hi nga tlhela hi fika hi vona manager Philane hi yoxe yi commenta, so that Philane hi yona manager Philane because i khale kha yi commentela ka china ni nga confirma ku hi yona straight yi fike yi tsala hi ku please try to give people contact with facts. I have not received any call or papers that they are talking about. Of course I'm off due to my personal reasons which is confidential besides swa Facebook. Leswi manager Philane of course yi nga fika yi kombisa swona kwalano, so ni zamini ku faka ni fayili ka email a yi le ku fakeni. So ku hi yona manager Philane yi le confirm ku mhaka leyi yi khomisiwe ni Makhadzi a hi yona, ku yi nyiketiwe mapapila a hi yona. So swi loko for now hi nga va hi kanetini mihisa loyi a nga tsala that comment ma yi kona mhaka leyi, then mara swi tikombi na ku mhaka leyi ya Gagaxa yi nga va yi ri ntiyiso because ka leyi yin'wana video a va kanetangi hinkwavo na Gaza Bosch na manager Philane a va kanetangi ku swi nga swi related somehow na timali muni ma yi kona mhaka leyiwa. So far hi leswi swi fikaka kona kwalano. Yeah, as long manager Philane yi nga fakangi fayili obviously loko ta un'wana byin'wana veveve ta report, but I think xa best a fike yi chela fayili manager Philane ka master team. Swi olovisa swilo guys, swi olovisa swilo, that's why mi kuma ku na ti-content tin'wana ti fika ti olova se ti-wrong loko hi endla mi hlamala ku master team swi ndise kwini laha va ni kume source guys of information yi nyika information yi ku hi leswi na leswi na leswi, even then ni reporta the-facts. So manager Philane fakani fayili ka email, it's that simple. So ni nga vula ku hayi mina i mhaka kahle phela hey DSG a yi ta famba DSG ka Gaza a yi ta famba phela swa suwa loko se yi suwa phela swa hetelela swi tikini. So hayi hi nga vula tani ku hayi mhaka kahle loko a yi khomisiwangi for now because a ni swilo swi ngo ho cinci ku va ni swi vona ku swilo swa trenda even then swi fika swi influencer munhu un'wana ku endla swo karhi, mara for now manager Philane hayi yi lo kombiseni ku hayi a yi zangi hikuva yi pfuleliwa case or anything. Yeah, before ya ka president Mayengani lava tsakelaka ku nyikela you can give, ku na button yin'wana mi nga yi vona yi tsala ku thanks, swi kahle ni va ni yi clarify. Lava tsakela ku nyikela mi nga nyikela guys, ku na hi button yi vitaniwaku thanks la a hi xikolokolo swi kahle swi ve clear. Yeah u ku ri khale ngopfu vanhu va kha va vutisa ku va nga nyikela njhani master T. So leswi swi kona thanks button kwala ka channel yalo munhu va kha va tsakela yo kona, munhu u fika pressa thanks la a ni to ku yi sukela ka vanhu ho yi sukela ka 14 rand yaleyo munhu a kota ku yona u fika ti tlhavela kwalaha ka thanks, and then yi kona buy and send la la a mize ku va mi ri ku xaveni ka nchumu ko va munhu a nyikela leyi a kotaka yona, and then munhu a buy and send vhele yi ta va yi kha yi directa munhu tanihi leswi mi swi vonaka as a credit. Vo tala obvious mi ta mi kha mi tirhisa as a credit, mi tirhisa ka credit swa swi ri straightforward and simple ma yi vona mhaka leyi. And so far ni ta rhandza ku khensa ka lava nga nyikela because already ku na 42 rand la ku thanks le ni yi turn on hi ni yi turn on hi ti 16 ta July, se na khensa swinene lava nga nyikela, mara yi ri one purchase swa ku i wun'we ne swa ku na la i wun'we a nga nyikela la as you can see yi ri 42.60, and then loko hi cheka ka purchases i 1. So ni nga rhandza ku khensa swinene un'we mi tsakela ku nyikela you can give guys a problem sweswo, and then lava ngo va tsakela ku nyikela airtime email ya mina yi kona i mastertsongaanalyst@gmail.com hi leswo.
leswo. And then of course hi nda ya ka murhangaphandla Benny Mayengani the president. So hi swa ku ti 15th July ne yeah hi 15th July murhangaphandla of course ifike itsala this post ifika itsala congratulations DJ Mfundisi, as you can see ifika ivekela this house here. So nga vula tani ku mhaka kahle murhangaphandla ku va yi kombise vumunhu a hi vangani va nga ta swi endla va ti-celebrity va congratulate another celebrity loko yi ri karhi hi endla swa kahle. So hawu yindlu ya DJ Mfundisi yi kahle, as you can see very very it's based on preference ne mara yi kahle. As you can see swilo swi vekeliwe hinkwaswo ha swi vona, yi pendiwini, tibatlara ti vekeriwini, tithalisi ti vekeriwini na le khumbini yi bini DJ Mfundisi i mhaka kahle swinene. So as an artist i mhaka kahle ngopfu DJ Mfundisi swi ngo hlohletela na letin'wana ti-artist leti ha taku for now ku ya loko kuma ximalani xexiya wa aka guys, mi kha mi swi tiva mina as Master Tiko always mina ni advise vanhu ku before i xava movha aka something as an artist because a career ya vu-artist ya hluphanyana a wu tivi nkarhi wun'wani ngo fika iwa just like that. So swi kahle i va i endle something ku fana wo DJ Mfundisi i swi tiva na loko se i wine na something xo xi komba ma ku vona mhaka leyiwa. So i mhaka kahle swinene ni nga vula tani ku congratulations of course to DJ Mfundisi, and swi kahle because va va kha va hlohletela na van'wana vanhu ku va aka. Na yo murhangaphandla nga ku na yi ta hi ndlela ya kahle because na yona already ha swi tiva yi loko akini and yi va yi kha yi hlohletela vanhu tinqambi ku a ti aki na Hlavu i khale kha byeriwa ku Hlavu aka 2 room. Okay hi nga yala kun'wana a ni mi ri mi ta tlhela mi ku he no zonda hi ta hela ka Hlavu mara mhaka 2 room ha swi tiva ku a yi sukele kwini hi leswo. Wa swi tsundzuka nkarhi lowa wa hamba u ya ka yena u fika u tlilina u hawula makhetenisi bus spring cleaning i ti endle EPWP i kwini sweswi hala i kwihi hi ri kwini hala Pusha mishini kamdin utlela udili kamdin sati wa wena kamdin hiyena mgana wa wena kamdin hilo ukari wa tsaka mgana twana shitaudi mgano loko shiyalani zweli mgana nikukumela enesi mgano mitiro ya wena kita kubula bulela